بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبت أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميدو تي لبت أخونا أختنا مخاطبكو أقول على أولوان قصدقوا موضوعكي مصيبات كريمتي ومون أقول مكم كتري ومون معك شكن مي دنيا في حياتك أقول من هن ده كنتتك هن ده كنتتك إيجي تريغا الله سبحانه وتعالى لبافا حياته مي دنيا في حياتك مي أبدي حياة النو أبدي حياتك أخرى حياة إهم ويم أقول من دنيا في حياتك ميتي إكيكي مسك مساتك إكيكي كنتتكم مني فريفا هذه إكيكي إنسانا مؤمنا نوت مسلم ميها نوت إنسانا إكيكي كنتتك هو شيري جنده كيتما نبي صلى الله عليه وسلم أقول من ورم متبر مثال بني جسوا دفافا مؤمنك هننجه مثال إغوتون كيتما نبي صلى الله عليه وسلم بيان قربان مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل الريح مثل المنافق كمثل شجرة أرز لا تهتز حتى تستحصد مي حديث فلوغا بيان قرباني كيتما نبي صلى الله عليه وسلم مساج سواد الضاف يعني مؤمنك مثالك قوامك مثال قوام واجه إلى قم دمالك إتلميجن دان أدي ميتي منافق مثالك أي هندلو نوتا غاسمي غهوغ مثال ඒතිග ගොවාන් වත කුරාගඩු නිකුතුමුන් නූනි ඇති ලැබිගෙන් නුදාන එම අගුණ මෙන්න මේ එගැනි හිංසානා නුත මුමිනෙක්ග හයාතුග එකියකි කන්තත්තක කුරිමතිවානකම් අදි මිදුනිය හයාතකි ඒ අගුණ මෙන්න ඒ හයාතුගේ මේ එකි කංකත එකි මරහලාග කොම්මෙස් මුදගූතක දයිතක කුරිමතිවානකම් තත් අගුණ මෙන්න එගැනි මිදුනිය හයා අගුණ මෙන්න මුසීබාත කුරිමතිවනි කීවෙතෝ සුවාල් කුරංජෙහෙ كيرد القرآن الله وحيك ربابني وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير معنى كي تيبامي هن إبس مصيبات كريمة نوي تيبام أمل أتكم هو داغا كم منوي ويعفو عن كثير تيبام كرا جنا كنتتك الله عفوك رب مهر أقول من مصيبات كريمة بومون أبدو سأقول من بلني إنسانا نوتا ඒගේ සවබුන් කුරිමතිව උදගූතක දහිත කුරිමතිවුන් ඒන ඉහ්සාස් කුරවෙනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ කුරින් ඒන දෙවවාෆවා නියමත්ත ඒනගේ ලෝබිවා මීහා දුනියෙන් වකිව දියාම ඒන මියගනි එමීහා ඒ හගීගි ඒනක ඒන කිහා ඛිදමතෙක් කොද්දීෆා මිහෙක්කම් අදි කිහා මුහිම්මු මිහෙක්කම් මේ ඉන්සානගේ හයා හුන්නග නම්සගුණ විස්නම් ජෙහෙනි මියති තෙදුවරි මුමිනෙක්කමුගා වනි නම් අවුන් මෙ කොම්මිහකොස් වාංජෙහෙනි تدوري مؤمنك معناكي أقول منا الله سبحانه وتعالى كريمة كربا هوركم مكم كيس امتحانك كان قبول كرون إيجي أقول من إكما مايوس كم بدو كتري كان اختيار كرون إنهم فرواي أقول منا كنّه إهم الحسن البصري رحمه الله بدارو واني تمام جربنا وجرب المجربون فلم نرى شيئا أنفع من الصبر معناكي تمام تجربة كريمة كيتما نبي صلى الله عليه وسلم فهوغا ممت سلف الصالح بداروني ادي تجربه كولم هم تجربه كوله هم كشور انسانايا كتري كما بور منفعه كوروني كمنته اهم ويما كيتما نبي صلى الله عليه وسلم حديث فرغاس وما اعطى احدا عطاء غير واوسع من الصبر معناه كي ابس ميهك الله سبحانه وتعالى دبوا دبوم گتريم هيو دبمنو ده كتري كم اهم ويما مؤمنك حالتك أقول من يأتي الله سبحانه وتعالى رحمة أميدك إكلان عذاب بيروتهم إنه كم وقته كم هدوكله جالس بدوني حياتك امتحان وقته قوتة كم قواتي أقول من إكيك مصيبات كريمة بدانك إنه تيار كرنجين
eme kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ariha edduho mihe kwas dannani Allah rasula qiyamah wani kon irakuto ehindu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam eneya e suwalu jawabuga badaluga suwale kurimat kuruwi mane ki tiba qiyamah vedana kamattaka tiba tayyar kuri kon kamen hiye ehindu ena danne Allah gandi timanna bunamen inni uhibbu Allah wa rasulah mane ki timanna Allah ekalang rasula deke lobi wame ehindu kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurevi ki keto vidalwi al maruman ma habba mane ki miha wani ena lobi wa miha ekuge qiyamad duhum ehvi ma gonmen duniyavi hayatuga tiba lobi kulai duniyavi shahwata duniyavi zinattarikama duniyavi helluntaka helligijjekamuga wani nama akhiratu tiba huri halaku gelluma halaku ekon tiba ikhtiyar kuri Allah ekalang rasula engem takan bolambagen egotu matin kamuga wani nama tiba ida duniyage kamyab libigen dan ehme kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith furaga bayan kur ajabal li amri al mu'min mu'mina kantattaka medu hayran wadagan danwan in nasabatu sarra shakar fakana khayran lahu mane ki ena Allah niyumatena ufa kurani kamme medwereje kama kammani hew kama kashe ekamattaka ena ketteri weye mane ki Allah edevvi kantattayit mi Allah hadratun timannaya libunu echekkan ande ekamattaka shukuru ada kurani wa in nasabatu darra sabara fakana khayrun lahu adi eneya ene hinnede kame note ena musibate note ammati dati kame balimadu kame adi hem ves kantattake ena kurimati vejje kame ekamattaka ketteri eves ene wani hew kama kashe ehwima agunmen miyati abadus Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun waage edigen agun mase kurun agun nawti e agun mennaka Allah hadratun agun men kurimati kurwa imtihanaki ekalaage zaat bola balairu e ekalaage aniyabri odigatu mennu e mi insanaage iman tarikan tedwerika kaakuto noda dogwari kaawto bellum ehm Allah qirid qur'anu ga wahi kuraba fani ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun mane ki mistakun hi kula hije hamma kasha emun iman wejje bunumun emi imtihanu kurebenakan e walaqad fatanna alladhina min qablihim mane ki itiman Allah tiyabamihu kuriga mihum was imtihanu kurebi fadenne wala ya'lamu alladhina sadaqu wa ya'lamu alladhina manani ki tiyabamihum kure tedurinaki kobato bellum wa ya'lamu al-kadhibin adi dogurinaki kobato bellum muttaka ehwima agunmen abadus mijeheni Allah subhanahu wa ta'ala ya alukanko ekala engevi gota kiyama bola bagen ekantattakun ekala hadratun agunen waage den jeheni kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri sahabe kalefana budbebe dannamani Abdullah ibn Abbas hudairuga dannamani hamma kashawarun e Abdullah ibn Abbas inni uallimuka kalimatin mane kitman kalefana kalimatake kalefana ungannama debba hushime ham ya gota amal koffi kamuga wani nama ham kashaw Allah subhanahu wa ta'ala tibaya e rakatri kan devwane kan tattake yahfazullah yahfazuka mane tiba Allah hadun rakatri kan ede kamuga rakatri devwan yahfazullah tajid tujahak mane ki ham kashawarun kale Allah tiba ede tiba komme kame kurima tiba hindos ekala hadurata tiba edije kame kalage ekame fuddaba devwana puratama kame dennevi إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله ما نتبع كما كان إذا كم جاونين ما الله حضرة كما كان إذاش هذه وإذا استعنت فاستعن بالله هذه الله سبحانه وتعالى حضرة تبع كان كم جاواج إذاش مياد أقول من حياتك أقول من بلي مدوك من كريمة وفا واد وسورج أقول من الدنيا من إنساني miyati insanu muli duniyage huriha bayeku min imtihanu kurevi gendawa gutu awgondu wes tibefulum wes adi komme mihak wes amidarinna e miha gatimage mihunna rahmattarinna adi ene gawmu deke lobiwana e mihun duniyam wake wena ekuga ulen beenuwana nam wes Allah subhanahu wa ta'ala ge niyayaki niyaya dekawla awgon me wes mihaka amalen kureven awgon men noti Allah hadratum waage edigen awgon men ketteri kama hikmatteri kama ko visnunteri kama se kurun evve salegga kambodu dulum wes amalum baha amalum wes awgon men evve salegga Allah subhanahu wa ta'ala nusawa kame koggenwan awgon megen mi ummatu nabiyya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu
duniya li wadagannevi haik kudin ege teren ekalefan duniya du kureviru ham emme kujjaku menvi duniya kunne ei fatima tufan awun mengen umrun deharuga ekalefan madina ga abaharugen de hijure fahuga abaharugen de ibrahim alayhi ibrahim fan mariyatu qibtiyya li wadagannevi hame ekani darikalum den tibi darikal li wadagati khadija radhiyallahu anha ya ehindu kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallam kirit kurabbi kirit kurabbi ma etanuga meti awun kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallam sahabi tannawani allah rasula kalefan was kirit kurabwantoe vidalwani hama kasho insana ya hitameri kame madumoli kame insana musibate kurimati wejje kamuga wani nam ekan enagara hita ege ihsas annane adi ekan ramus koddeni ena lole hama kasho allah subhanahu wa taala russawa bodigem wa bahemenu bunubunaname denne hama kasho wa inna la firaqaka ya la mahzunun mane ki e ibrahim fane kalege fana wake vediyamati mamme warabboda hitama kurame eme kit rasula sallallahu alayhi wasallam ewakutu agunme daskoddevi kobato miha kutima lobiwa miha duniyamatin e bodu musibata insana kurimati wana kamaki ene lobiwa miha wakivediyun wate insana marwun hevure bodu musibate kurimachen wana ehme kit rasula sallallahu alayhi wasallam ekuta dima wejje kamuga waninama ekalefan bayan kuranna wani inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falyasbir wa yahtasib mane ki hama kashawarun allah devviyech ekala gendeviyech wani ekala ge adi ekala devviyech wani ekala ge mane ki allah agun me darin devwani allah agun muda devwani allah agun me mi duniyevi huriha kantattake fahi koddevwani tibaya mativeri maqama tibaya ilma tibaga hunara tibaya sihhata huriha kames devwani efaratun efaratun ekame gendevima agun men konfarataka to suwa kurabwani agun men kanne suwa faharegga tibaga wazifa dim faratun wazifa wakikurima e farataka tribin hushalagen tibaya message yesidane namus agun men gen allah subhanahu wa taala tiba imtihan agun men imtihan kurabwima ekala kuravi imtihana deterega tiba agun men konsuwat quran agun men dannawvi ekala devviyeche san ekalaange ekala gendeveche san ekalaange එහෙම වීම දන්නේවි ෆයින්නහම කොම්මෙ එච්චෙවි මේ දුනියවිගේ ඔන්නනි වකි අජලෙව්වේ කණ්ඩේලි ෆවේ ෆල් යස්බිර් මානේ කෙත්තරි වාෂ වල් යහ්තසිබ් වදි නෆ්ස හිසාබ කුරාෂ එහෙම අගුණ මියති අගුණ මෙන් වාගේ දෙනි අගුණ මුමිනු කමුගා වාහිදු රියකා දුවාල අලුකම් අදා කුරන්ජේ ෆරදු ෆස්නමාද් අදාකෝ එ නමාද් වගුත්තක රක්කාතරි වාංජේ අගුණ මිතනුගා දද්ද මියති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කීරිදු කුර්ආනුගා අගුණ මියති යා අයුහල්ලදීන ආමනු ස්තഈනු බිස්සබ්රි والصلاة إن الله مع الصابرين معنى كي إمام ميستكون تيبامي هن نماد معنى كتري كما واجه ديش إن الله مع الصابرين معنى كي هم كشون الله وديجم وني كتري ناكوجا نماد كتري كما واجه دني كي هنتو أقول من دنجة لبيت أخونا أختم ورجنا فارو أقول من كنت تبدوي ما بيمهم بوهاسيم إنا إبكي كي نيدوي عادة كادمارد එබ්බෑම මස්තුවා තකෙති බේණුම් කුරේ අන එබ්බෑම එන හිංහ බජේ කොම්මස් කමෙක් කොල්ලා තම් ෆෙනේ නම්ස් අවුණම නෙගනි මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුණම කම්බඩුවා කම දිමා වෙජේ කමුගයි කලං හදර්තුම් වාගේ දනි එහෙම කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මි උම්මතු නබියා අවුණම දෙක්කෙවි මිසාලකි කොබාතෝ එකලේෆාන විදාලවනි තිමම් මෙන්න දුනියවි හයාතුග කම්බඩුවා කම කුරිමති වෙජේ කමුගා වනි නම එමෙ ෆුරතම අල්ලාහ් හදරත वाके कलागे वाने के अज़ोरत कुरिमा नमाज कुरानी එහෙම වන්නේ යා බිලාල් අරිහනා බිස්සලාත් මානේ කේ බිලාල් තිමන්නේ නමාදුන් හිතුගේ හින්හම ජහුන් ලිවමට්ටකා නමාදක් ගෝවාදේ එහෙම කීත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නමාදු කුරවවා කා වුණ මේගේ මේ උම්මතුගේ මියති අගුණ මෙන්න කලේෆානම් ෆකලේ අස්සාබේ කලුන් එතරම් උර්වත් බුන සුබෛර් රදියල්ලාහු අන්හු වාහක තිබෙ හුන් දන්නවන් ෆය කැන්සර් ජෙහිගෙන් එව්වෙස් එහෙම මගෙන්නේ එදවසරෝ සති එෆා බුරිකොල්ලන් ජෙනුනිය මුලි හෂිගනුත ෆුරාන නැති දාන නමුස කලේෆාන් විගතකි එදවසර මේ zamaanu hunna kahal operation kura wasilat tekenne ehindu ekaleefan den nebun waaki ki raaf boshe mastuwa ecche beenu kurate ekiwe mastuwa buddhi fila wagutuga ihsas ta kuda kurumattaka ehem wi ekama ko urumatu zubair radiyallahu vidalwi allah haram kure vechcheke tige sawbun insanaage buddhi fila da echcheke tige sawbun insanaage abura izza nagala echcheke
adi insana ehem mihun kurimatiga nikameti mihek hadalacche evves kotakati man kalefan muli furana adi harhiyanda ekkok kensaru jehnu kamati kannu quranam kiyafe kalefan dennevi ehnen nune timan kalefan namadan hutte wagutuga timan kalefan faaburi kollashe ehidu asabe kalun e kalefan faaburi kurun duwalege mendur namad wagutuga buri kurevi Allahu akbar kiyafa namada hutti huni evves kahala kihakum buri kurifa edwasar evves kahala alatenne buri kuram fetti wagut evves kaha tade ihsas nuati e buri kurihun kambod wada nekai kalefan hefur marwi kaman nuata kihinetto kollakan horeventa marwegen nammes mi namni nimigen wigoteki le mana kurumattaka tew hunu ko fajasa fissalen jehun wagut e kalefana kennu kurevigen maake kege terem vetti hefur net vetti wadagati em insanage veentaka musibattaka insana ketterikam wani mi duniyamatige waki haddege teregalawwa em egotun diyama allah ikala rahmatun agun menna mi wani ege terega mi agun mi henatum fada kantatte wani adi bayfa accident tawgas insanu salam wani insana hashiyanuga ewagut ufedigenda cortisol kiya hormone wake stress hormone mi kiya ege terin ufedi ituruwegendani esobattaka insan survival kamuga doctor budamundani emiyadu agun men visnam mi jeheni allah subhanahu wa ta'ala kamme kurimat wejja agun men imtihanu kurabwane kan kirat qur'an wala sarih ibata miyati bayan kurabwa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarati wa bassir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun suratul baqara sate fansas fahekun gos sate fansas sataka allah subhanahu wa ta'ala miyatu wahikum wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf timan allah ebati aba mihun imtihan kurawwahu shime imun hitabirwarikam waddabagan wal ju' adi banduha hunu kamunna wa naqsim min al amwali adi mihun modalum baygen dabaganna wal anfus adi mihun furan tak gendabaganna was samarati adi mihun mewataka dandu fanuta gendabaganna wa bashiris sabirin adi kalefan kettariwa mihun ufawarikam khabra debwashe alladhina idha asabatuhum musiba emihunna dunya musibate kurimati wajekamuga wanina mihun bunane qalu hama kashwan inna lillahi hama kashwan timammen milkodigem wani allah shay wa inna ilayhi raji'un kalan hadrate timam rujua kurabwane ehem agun menna miyati allah subhanahu wa ta'ala mifada kantatta medwari wima agun men musibata kurimati ma agun men ekamun jeheni ibran hasiyo ketteri kan libiganna ekibin allah subhanahu wa ta'ala insanaya tinkamakun ketteri bumma miyati amru kurabwa agun men again mi suratul asr gas allah wahi kuraba fani wal asri innal insana lafi khusr mane ki zaman gandevwa timan allah wani hamakar insana man gelluma halagu terege illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr mane ki egeterin istisna kuravvi allah iman adi he amal kulami hunna ati wa tawasaw bil sabr adi ketteri wasiya bek wane bek wasiya kurami hunna watawasaw bil haqqi adi haqqu dina ekala dinattaka ebbeko nebbe he amal kurma wasiya kurami hunne e magun men ebaje musibat ketteri kurun allah kiyamantri ka ada kurumga ketteri kan e magun me ikhtiyar kurun adi agun men musibat taka ketteri wanje hene mi adu agun mawduaki ei ehme ma agun men furatama kamaki wes agun men mi ketteri kan musibat ketteri agun nafsu ebaje he tayyarwa duniyawi hayataki eki marha eki halatta meduriwan echekkan adi insanaya adiganden uskane annanekan duniyawe hayatuge eggotaka demin onnanekan miyadu agonu menna mi coviduge minu rakkatari mi balimadu kamuge halatuge agonu menna engendani libinda filabadaki ei agonu men kitemmi molu kuriyarafati kamuga wes allah subhanahu wa ta'ala ge imtihanu kurimatiga agonu menna ki evves baren nebbekan ekalaga hadratum menuwi agonu mennaka evves baare libigennuwakan evves mole libigennuwakan evves ecce libigennuwakan ekalaga devvunta e devvunta agun men libigatmat hegotuga libigannama sekuran jeheni eme insanaga nafsu eba jehe ekamattaka tayyar kuram egotun agun men eba jehe hewmin wara no bami wara imanwa komme muslimegge aqidage bimwone gifaanje jehe kame miyati agun men harukunen hiba himene e allah sha ekalaga malaikatun ekala babali futtakasha ekala rasul bekaluna akhirat duha shaadime hewmin wara no bami wara imam mi getere himene ehmi ma agun menna miyati mi daru ibtilaki mi aslu bay mi huna hiwani misalaka qiyamat duhuge hagigi
imtihano gochekinu Allah subhanahu wa ta'ala mi imtihano gochekamga lavvafmani mi duniyawi haya mi duniyawi hayatuga insanaya eki kantatta kurimati wegen daru aguna vistam mi jehni gada gadara iman wan aguna bajehe ehema lobete akhunna ukhtum miyadi agun menna miyati kit rasula sallallahu alaihi wasallam bayan kurabafani inna fil jasadi mudgha hama kashubarum insanaage hashiganuga maskole hefewaru maskole veye hama kashubarum e masko rangalu wejja miyati kihinetto wegen dani inna fil jasadi mudgha hama ke masko rangalu wejja muli hashiganu rangalu wegen enage hite ehema agun men abadwas Allah subhanahu wa ta'ala ge حضرتم أقول ميدني كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة دنوا فدم ويابا أبي ميتي أمتم بزوجي مانيكي موافق فان ميتي سؤال كربي مي كيت ما نبي صلى الله عليه وسلم مانيكي مي أبو سفيان در ميتي معاوية بن أبو سفيان وجه مي كندت أقول من مي كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكدبا لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم غير ظالم لهم أنك الله سبحانه وتعالى ميتي إجمع ودا بمجا وهريها فراتك إكلان عذاب دبي كمجا بيس إكلان بمتي جوامي هناس أي هم كشون إكلان أقول منك أنيا بريكوتوجا صفة نقربينه ولو رحمهم كان رحمته خيرا لهم من أعمالهم माने के मी हुन्ना अल्लाह रहम कुरवा कम गावनियस एकम विस्वाग वेगंदानी एकनागे हेव कम गत दीलति कम उतरे वलव अनफक्त मिस्ल उहुद ज़हाबिन फी सबील मा मियति قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر माने कि हम कठों तिबा उड़ा बिमा देमदु हुरि हुबारु मिंबर तकेति हेद कुरि कम गावे तिबा गदा गदर ईमान नुआ कम गावनी नम अल्लाह सुब्हान व तआला एकं गबून कुरवाने ए मागुण men gada qadara imamum ga awun dannan je kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ilmuga mikon komme kamme singane kan hingumu kurin ekam umu kurin hingane kan awunum ga bu kuran jehen ekalang irada fulun kan komme kamme svegen dane namas awun men sababu ga hifagen masekka kuran jehen ekam miyati awun men gene ibnu dailami miyati ubay ibn ka'ba qala waqa fi nafsi shay'an fi al-qadar mane gada qadaru masala komme mi shakkutake يدفلوا عن كتي وقلت قال لو أن الله عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وغير ظالم له ميقوت بدارك مغامانك الله سبحانه وتعالى هم كشون ودا بمغاوا هريها فراتك كلاغ عذاب دبك مغابني نمس أي أنيا بريقوت كصفة نكربين يكي الله سبحانه وتعالى حضرت أقول من نجين إبس نباكمه رجوع وجن ودان كلاغ حضرت إبس نباكمه كلاغ حضرت كنوان هريها كما كي هي وكنتك ميتي أقول من نجين حديثك جاسا فدين الله سبحانه وتعالى ودا بمجابا كلاغ هريها مخلوقاتك هتي وحي كرم وفريم هريها ملائكة بيكالون سيدة تري ودا غنوان هم فرتم سيدين بوهلوا لباني جبريل عليه السلام دين هندو هم ملائكة بيكون دنواني كون بيكتو كون كمتو كهنتو هندو اميهم جبريل عليه السلام ودارو فرتم وداروانه بس فلكم غاواني هيبكي إما الله حضرت إبس نباسي فتك جد النوان إكلاجي فستاهر وانت فرات هريها مستكن وهو أرحم الراحمين إما أوجا وانت رسكلاج إما الله سبحانه وتعالى رحمة أوجن مچ نوانا ما كهنتو كيت ما نبي صلى الله عليه وسلم دبا فاني كافرك فين كورج من بركلا بون ندبيه نمسك أوجن من ترين وردون ترين فافا كراميه فاروجيا سرياتوجا هذا الله أمر فلا خلافة එමුන් එව්වස් කොතක නමාදෙන්නකො කිතම් මිහුන්තෝ දුනියක මුස්ලිමුන්ගේ තරේගස් අදි අල්ලාහ් එංගේ ගොතා ඛිලාෆ කලා ශරියතුගේ එංගේ ගොත ඛිලාෆ කන්තත්ත කුරමුන්දනි නම්මේ සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමුන මුහලත එබදෙව්වා එමුන් ඉස්ලාහු මට්ටක එකලාගේ ඕගාවන්තක එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ලාහ් තාබදු මියති දෙයක මේ නමාදුගා මි කියන්නේ ඉන් අල්හම්දුලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් අර්රහ්මානිර් රහීම් මානේකි أقول من إنجيل كمية أبو هريرة رواية كره حديث الله سبحانه وتعالى خطرة أقول من كلا نماذج دبيك بسبا واحد أقول من مي أبدوس من دنا واحد كينجي الله سبحانه ما دبيك بسبا نكباتو إكلا بسبا قتكي أقول من نماذج الله ميت الحمد لله رب العالمين ونفك مجابني نما الله سبحانه وتعالى وحيك ربنا
حمدني عبدي تمن الله على تمن الله حمد كفيه الرحمن الرحيم بنفك مغان كلام وهي قربان تمن الله على تمن الله ثناك يافي مالك يوم الدين اين بنفك مغاني الله وهي قربان تمن الله ماتيوري كفيه مجدني عبدي تمن الله على تمن الله ماتيوري كفيه إياك نعبد وإياك نستعين بنفك الله وهي قربان إيتي من الله على تمن الله نماذ دبوا بيكي إكلانغ حضرت شاغوني مي إكلانغ مي كبايش حضرت شاغون أو كان قراني أدي إكلانغ حضرت نباغي دني متنو غاغون مي إدني كون كمتو إهدنا الصراط المستقيم معنى كي إسلام دين متيغا ثابت وتيوما صراط الذين أنمت عليهم بيجما جيب الله نيوم التدفميهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أدي بيجما كوفا ولا يهودين مغفسنو أدي ميهم سو مغفردين دي نصارى مغفسنو එහෙම අගොණ මෙන්න එගනි මියති අගොණ මෙන් මේ කිත් රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ කිබාග අගොණ මෙ ෆුරිහම නමූනාවේ අල්ලාහ් වහී කුරබා ලකද් කාන ලකුම් ෆී රසූලිල්ලාහි උස්වතුන් හසනා ලිමන් කාන යර්ජුල්ලාහ වල් යවමල් ආඛිර වදකරල්ලාහ කසීරා මානේ කි හැම කෂවරණ ඉතිය බෑම් හොන්නට්ටකා එකලේ ෆානෝ කිබාග කිත් මන්න ෆුරිහම රියතියගා නමූනාවේ ඒ අල්ලාහ් එකල ආඛිරත් දු හඳුම කුරාමෙන්න අදි ගින ගින මියති හැම කට අල්ලාහ් ආඛිරත් දු ඊමාම් වේ එකලා ගිනගෙන හඳුම කුරාමි හෙකමුගා වනේ නම කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කුරිමති වඩාගන්න කන්තත්තුග වාහක ආගුණ එපා අබදුස් දක්කන් ජෙහෙනි කීවගන්තෝ ඒ කිත්මා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම නමූනාගේ සවුන් එකලේ ෆාන ආගුණ මුල් ඉන්සානියත දක්කවා දෙව්වි නමූනාකි මුස්ලිමුන් වෙස් අදි මුස්ලිමුන් හුරිහාමි හුන්නවස් ඒගෙන් ෆිලාවතක ලිබිගෙන් දාන ගෙච්චෙක් ගොතුග එහෙම ආගුණ මෙන්න විස්තන් ජෙහෙනි කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ෆාන ಫುರತಮ ಲಿಬಡಾಗನ್ನೆ ದರಿಕಲು ಅಲ್ ಕಾಸಿಂ ದೊಳು ಹರತರೆಗ ಅವಹಾರವೆಗೆನ್ ದೇರು ಮಕ್ಕಾಗ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಎಕಲೇಫಾನು ಎ ಲಿಬಡಾದ ಎಕಮ ಕಂಬೊಡುವೆ ಹದಿ ಎಕಲೆ ಅಮ್ಯತಿ ಅಲ್ ಕಾಸಿಂ ಅವಹಾರವೆ ದಿಯಾಮ ಎಕಮಟ್ಟಕ ಉಫಾಕುಳ ಎಹಿಂದು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನ ವ ತಾಲಾ ಅಗುಣ ಮೆಗೆನೆ ಕಿತ್ಮ ನಬಿಯ್ಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಹೇವಗೆಂ ವಾ ಹೇವನ್ ದೆವ್ವುನ್ ದೆವ್ವಾನ ಕನ್ ದೆನ್ನೆವೆ ಮಿಯತಿ ಅಗುಣ ಮೆಗೆ ಮಿಯತಿ ಮಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಎಕಿಯಕಿ ಖಲೀಫಾ එමිහු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මිෆද حالت මදිවරිබුම් මානයිති මෙති අබ්දුල් උමර් ඉබ්න අබ්දුල් අසීස් එකලේෆාන් බප්පාපුළු මෙති අවහාරු යම ගබරුක හුට්ටි හොර කීගත විද මකද අහාත බිහින් නාස් එර් මීස්තක් එකලේෆාන් වශාගෙන් තිබ්බේ රහිමකල්ලාහ් යා බුනය්‍ය قد كنت براك بأبيك والله ما رأيته وهبك الله لي مسرورا بك මානයිකි මේ උමර් ඉබ්න අබ්දුල් අසීස් මෙති විදාළුවනි හැම කෂවරුන් දරිකලුන්න වාකේ කම කෂම ඒ දරිපුලායේ කද කුන්ත මාකේ බර්රම් බි අබීක තිබාවි හැම කෂවරුන් කියමන්තරික අදා කුරමි අද හැම කෂවරුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තිමන් කලේෆාන යබුර බොඩ උෆලෙන්නු ලිබේ වල්ලාහි මා කුන්ත قد අෂද්දු බික සුරූරන් ولا أرجى بحظ من الله تعالى فيك منك وضعتك في هذا المنزل الذي صبرك الله إليه مانيكي هم كشورن තිමන් කලේෆා දෙන් යවර බඩු ෆලන් ලිවිගෙන දෙයි හැම කෂව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අවගොණ මෙන්ගේ එම්මෙන්ගේ ෆහු මන්සිල් කමුගාවා ගබරුගා ඒවාක එතනුග ඒ මන්සිල ෆෝරකො දෙකමු කෙත්තරිකන් දෙවුමේ එහෙම අවගොණ මෙන් විස්තම් මෙ ජෙහෙනි විස්තම් මෙ අවගොණ මෙන්න දුනියමති ෆහරෙග්ගා අවගොණ මෙ හින්නේ දෙ කම මෙදවරිුමකි අල්ලාහ් හදරතුගා ඒ තිබ අවගොණ මෙන්න තිම තිබාය ඒගේ හේවකම ලව්වාෆා කමක වදාන වාසා අන් තක්රහු ෂයියන් فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما نكي تيباميهم نروه كم كي تيبام الله حضرتك هيو كم كبدان أي تيبام روه كم كي الله حضرتك تيبام نتكا نروه كلام حضرتك نروه كم كبدان إكلام دينوديم في تيبام نكى كم نيجي إيه ما أقول من ميتي أبدوس الله سبحانه وتعالى حضرتك أقول من كريمتي بمصيبات تك كتري كاداكو එකම අල්ලාහ් මින්බර් කුරවි කන්තගේ මින්බර රුහින්ග බජ්ජේ ඒරුන් අගුණ මෙන්න දුනියවි හයාතුග දිමාවා කන්තත්තකි මා බොඩු කම කන්වා දෙම අගුණුගේ මියදුගේ මි නසීහක් කොළ නිම්මාලානේ තිය ලොබති අහුන්නා උතුන් අගුණ මෙන් හිඟාෂේ එම්මෙන් වෙස් කෙත්තරික ඉක්තියාර කොගෙන් කම්බොඩුනේ හාස්නේ මායුස්නේ අගුණ මෙන්න මියබුර බොඩු මුසීබාතේ කුරිමති වෙන්නු උමුන්තකා දුවා කුරමුන් අදි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදුරතුන් අවුණ මෙන්න mi ketteri vejjekamuga hori dharmaya sawabu ekan hitas tasawwur ko egotunga matin agonu men kantata guna ama uluma gulun
ಇಸ್ಲಾಹು ಕುರವಿಜೆ ಕಮಗಾವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಅವುಗುಣ ಮೆ ಕಲಾಂಗ ಹದುರತ ಬದ್ದ ಕುರಾರ್ ಉಫಾಬ್ರಿ ಕಮಾಗು ಬದ್ದ ಕುರಂ ಜೆಹನಿ ಕಂಬುಡು ಮೆನ್ನೆ ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ನ ಎಮ ಅವುಗುಣ ದುಆಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ನವೆಸ್ ಕೆತ್ತರಿ ಕಂದೆವ್ವ ಅವುಗುಣ ಮೆನ್ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಅಮರುಹುಳ ಕಿಯಮ ಬೋಲಂಬ ಹದಿ ಹೇವ ಅಮಲು ಕುರುಮತಿ ದೆಮಿತಿ ಬೆ ಬೈಗೊತು ಅಲೆಬುಂ ವ ಆಖಿರು ದಾವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವ ಬರಕಾತುಹು.